Thoi kedo inglong asotum do an ning isivet kedo thekjaphan Assam Bhumiputra Manch keseng. Congress ASDC Pangrumpet Don Pharo isi Raket Hamarat Methang Asong COC BJP along Kachapok Don. Bornerja Honseng Terang Arong along Football Angdom Kiti Kapathu. Kardom Pini Adap Abirta lang panili Sami Jilihan Sepi non Arjitha Birtang Tonpen. Assam along Thoya Havar Kedo Inglong Asotum Kelong Nangji Ajakong Upatak Assam along Kedo Ratchari So Asong Haihuyapan Kapangrum Japanpura Assam Bhumiputra Manch Keseng. Kedamtang Preni Phaikhoi Narkep Arni Guwahati Arong Sopi March Khoalong Coordination Committee of the Tribal Organization of Assam Atum Kachopha Tengpen All Assam Tribal Sangha Amaipu Milan Sonowal All Bodo Student Union Amaipu Dipen Bodo All Rabha Student Association Union Amaipu Nuripen Khanda Lapen Takam Missing Poreng Kebang Amaipu Rajkumar Morang Atum Maiche Pahempu Ponsi Non-apor hot Asamalong Ratchari Atemon Kejavo Aputak Arsik Jitpen Kaching Waiting Sai Amai Parupon Bangso Amai Long Jasmet Kedobarim Inglong Akai Angbong Kachitonte Kachilang Select Lapen Kachihon Tap Do Anta Ning Arlopen Chepa Prai Ponsi Puthot Isivet Anodengalong Kosonsi Kedo Thekjiaphan Assam Bhuputra Manchpu Keseng Parupono Bangso Amanch Lake Assam along Kedo An Akaiso Lapen Kaikit Heatumta Jakong Isivet Kapalong Rabjia Pansi Cyclem Pampo. Kasi pini nilito madar manchi tongdon bangke okhom bhamam putro amonsol nilito manchi tongdon lamte bangke laso amonsol ko jongsi karbetu makhai mane thoi ke do karbetu manjongsi kopene ke manji ba development ji su ang thek du putangte nilitum laso asong along mane laso amonsol ke dudunji pa nilitum dak thoi ke do karbetu mangke isi ningdolo lasi nengthelo laso monsol bangke lason thot nilitum karbe khai phan ba karbe khai phan ka matha lokot kapre khai phan ta lason ke development ji jate alang litum matha thek bodangte litum ene garong dolo gel forum banai sine tumsi non tribal rights apu thake tumsi hanjun po lasi non gewang election ta tumbe nitum tribal tum jingrum si tribal tum angthur unji constitution non tumbe candidate bidun box sine tum chisegel Mayalong Inglong Aswatum Kilong Nangji Ajakong Son Krihini Aputhakta Kachesong Ponjeaphan Cheparai Pon Sonapur Pen Niturash Ronghang Karbianglong Live Lakhakre Pho Mahamaya Constituency Kaparlo Bampathar Polling Station RARV along Rathor Park Pen BJP along Kachepok Donamai Kapadoahot Congress Pen ASDC Pangrumpet Don Pharo isi Raket Hamaradatum BJP along Jakong Kipidun MLA election nang te bok ong Prejama constituency along Ratchari Asongatum vote ka herekasai ki claim kapasik ponason thotsi Lakhakre Pho Mahamaya constituency kaparlo Bampathar Pathua klamalong Kedamtang Prenify Krenar Kep Arni BJP along Prejam Ratchari Asongatum Kachepok Donamai Padupon Bampathar polling station Amaipu Sing Rongpi Kachari Ponamai along Sakti Kendra Arpukedo Mongol Singh Thangcho Pensi Alohi Pachini Pon Mayalong Haladak IMAC EM Lunsing Teron Alohi Sarpo Aman Pen Chitong Don Manpeng Alohi Samilangso BLCC Chairman Sorot Singh Teron DMB a Chairman Biren Singh Teron Mahamaya VDC Chairman Orson Rongpi Lapen Mondol Klemang Phu Klemang Phetumta Chitong Don Mayalong EM Lunsing Teron Lam Theke Joy Atengki BJP Atumke Radaphan Kachong Thui Avidetang Jipuse Bharat a Prime Minister Narendra Modi Ahinpen Ki Klempon Lasi non abangke online akai pinak apotsi ratatum manghunange Kacheng thor amo ajat le claim ponji pusitami BJP aredeng alongsi dolo Lasi rong ropajo kacheng thor amo konatsi kelema lapen kelelema bangso puthaksi hem thekup angsong pen chingki chingmai pon bomno Lahai ke claim kedam kemi radatum nang thekdun longsi Mahamaya constituency along kedo polling station thongkiapra isialong Nili Mai Kapado Damalong ta Pregjam Ratchari Asongatum BJP along nang Chipok Dun Bomno Lapen nang Keleji MLA election hot Lakhakre Pho Mahamaya constituency along ta
ki ongdong abot pen BJP atom se haipon bek poputa em lon sing teron anika che the alam the pherangke atoma thengno chepaklang pon কৰিলো যে আমাৰ লোকেল কমিটি আৰু মণ্ডল কমিটিৰ লগত আলোচনা কৰি সেইখন গাঁওবিলাকৰ আঁচনি কেনেকৈ পাব পাৰে সেইখিনি আঁচনি আমাৰ এটা সজাগতা অনুষ্ঠান লগতে আমাৰ আহি থকা যিটো নিৰ্বাচন আমাৰ এছেম্বলি নিৰ্বাচন হ'ব সেইটো আমি এটা আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলে যে চৰকাৰ গঠন কৰিব সেইকাৰণে আমি এটা ৰাইজৰ মাজলৈ সেই মেছেজটো লৈ গৈছোঁ আমি দেখা পাইছোঁ আজি ইয়াত প্ৰায় 100 ঘৰ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দললৈ যোগদান কৰিছে তাৰপিছত এজিটি তিনিটা ঘৰ মানে যোগদান দিছে আমি এটা ক'বলৈ ভাল লাগিছে যে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ভাল কাম কৰি আছে কাৰণে Dena rong ben Bikram teron lapen hawar ke hat pen harsing rong pi karbyang long lai tang tenon malong so dihena mobhan bertang ton parisina humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers akula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pe kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor dure that pusitami matha ikri bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi humri damikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adu. Dihena mopi puthar bertar jopan theklona. Kulat meke chopi derajok lakke thom nedo ahormu na hokdo noposi kisungke phovek abangphu Jit Bahadur Chetri Chethan pon Borjan constituency kaparlo Dilai police station angkang Upper Dikrong Ram Bahadur Chetri arangamekar Jit Bahadur Chetri akularalong Preni phai krenar kep arni adap bo longle sun seprang por phai ke thomalong men me ade ki thur urajok kulat pastek hoklo Kulat meke choa puthak kisungke phovek abangphu Jit Bahadur Chetri nangka chithano na tengki me ade ke thepar pega jok kulat along me kapa mep donjia phan kabor ia hot anke ang ton pen sek hoklo ভাল মান টুপনিতে আছিলো সাকে টুপনিত গম পোৱা নাই 3টা বজাত আমাৰ ভিতৰ ফালৰ পৰা সান্তে মাৰ্কেট যাব কাৰণে মাইকি এখোপা ওলাই আহে তেওঁলোকে গম পাই আমাক আকৌ খবৰ দিছে খবৰ দিয়া Nilike gelamala kulat pen motor adan kaheno kaselam pen tomon ke thapa kulat se kachobi bonda non ke kopai ke lang nojok sek hoklo puta alangli ningduk chipi pon dilai pen bijarong pi karbeng nong lai Lakha inkorapli Diopani constituency angkang Bornerja Honsing Terang Arongalong football angdung kiti kachapate panahot 11 star FC atum Chingri FC atumapan goal hini pen kachapai pon Lakha inkorapli Diopani constituency kapalo Bornerja Honsing Terang Arongalong kedamtang chitia chiklo niphai inkorap ho arni pen kicheng si aphong football kachapate padoponse kedamtang phreni phai krenar kep arnike angdung kiti kachapate padoponno Angdung kiti kapathu chengchia prang mohori teron kache pahimpu upana mailong kache tongdun alohi Diopani constituency IMC Mokut Mohanta pendanglok pregjam rong rup asar lapen penangan kit hekiding arad dumafanta pachini ponsi karbia pohopen karchoparupon Lasonapor hot Chingri FC atumpen MEC Mokut Mohanta phan pinpur alo pajerpon Mayalong MSC Mokut Mohanta lam ke jaipana tengki daihori teranga rokpen Honsing teranga rong an kachelenga towaralong matijong achikloprang sangti arlong ke thok pipon jiaphan lapen kapathuak lam sitame prabjen pen kapacheklam pipon jiaphan rada thingno lam chakchi pipon ৰাস্তাটো সম্ভৱত খুব শৰ্ট টাৰ্মত মানে অফিচিয়েলি প্ৰচেছ চলি আছে শৰ্ট টাৰ্মৰ ভিতৰত এই ৰাস্তাটো পকীকৰণ হ'ব পেভাৰ ব্লকৰ গতিকে বাকীখিনি যিখিনি ৰাস্তা আছে ইয়াত মানে মেইন গাঁৱৰ সংযোগী পথবিলাক আমি পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা নহ'লেও চেনকেবেলন কৰিম বুলি মই ইয়াত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ অহা বছৰ এই ফিল্ডখনত যাতে আমি ভালধৰণে খেল উপভোগ কৰিব পাৰোঁ ডিচেম্বৰত আমি এই ফিল্ডখন ধুনীয়াকৈ বনাই দিম গতিকে মই
আশা ৰাখিছোঁ সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল খেলুৱৈসকললৈ আমাৰ Angdung kiti kachapate along Chingri FC pen 11 Star FC atum angbongsi chedai pon 11 Star FC atum kit heklapen kangtang munakajok Chingri FC atum aphan goal ni pen chepahai ponsi ki hai anong e chepalong dunno Angdung kiti kachapate along ki hai lapen kerem atum aphanta MAC Mukut Mohanto ari deng pensi nong ipa jardon si Mason pen sai angdeng pachun ponlo Langchi thing pen Subhas Terang Karbeng Long Live Tang te pinia Adap Abirta kala pon sakang tonik lo domi thakmi kardom